Mill-kont tal-kumpanija 17 Black għaddew miljuni ta' flus u mhux biss iż-2 miljuni li kellhom imorru fil-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Fost l-oħrajn f'dan il-kont hemm madwar 7 miljun euro oħra li għadu mhux magħruf għand min kellhom jaslu. Hekk iddikjara Stephen Gray, il-ġurnalist ta' Reuters li flimkien ma' The Times of Malta żvela li l-kumpanija 17 Black ta' Jorgen Fenech, direttur tal-konsorzju Electrogas, responsabbli mill-Power Station il-ġdida. Il-ġurnalist internazzjonali staqsa x'sar mid diversi miljuni oħrajn li kienu fil-kont u min gawda minnhom. Dan kif kien innutat trasferiment ta' flejjes kbar li oriġinaw mill-Azerbajġan. Iżda tenna li dwar dan għatem ħafna aktar x'niskopru. And a lot of money had passed through that. It wasn't just the $2 million. Between 7 to 8 million euros had moved through that account. It turns out that there was a lot of other money that moved through this account. The money came in and went out. And obviously, because of the connections to these companies owned by these ministers, we want to know, what do they do with the other money? Stephen Gray spiega li dan madwar 6 xhur jaħdem kważi kontinwament biex jistabbilixxi minnu s-sit ta' 17 Black. Dan kif flimkien ma' ta' ġurnalisti internazzjonali oħrajn ħass li għandu jagħmel dak kollu possibbli biex jitkompla x-xogħol li ħalli dipendenti Defni Caruana Galizia. U qal li l-ħidma tiegħu waslitu għal żewġ sorsi li minnhom seta' jinstab sit il-kumpanija dak li ħareġ mill-Panama Papers kif ukoll bleakage ta' emails li Nexia BT kienet bagħtet lill-FIU. Ikompli jispjega kif l-email kienet ċara u semmi żewġ kumpaniji, 17 Black u MacBridge. U la darba ġie stabbilit isem is-sit ta' 17 Black u stess bat għatta mistoqsijiet lill-Ministru Konrad Mizzi, li Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u lil Jorgen Fenech. Dwar Konrad Mizzi, il-ġurnalist qal li wieġbu li ma jaf xejn għalkemm fl-ebda ħin ma akkuża lil Nexia BT li żefnu ismu. Nexia BT immexxija minn Brian Tonna u Kalċini b'Tonna nnifsu għandu uffiċċju f'Kastilja ftit metri biss il-bogħod minn dak tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Minnaħa tiegħu Keith Schembri konferma l-istorja żvelata minn Gray meta ammetta miegħu li l-kumpaniji jiffurmaw parti mill-pjan tan-negozju tiegħu. U Jorgen Fenech għad lura milli jwieġeb ħlif li m'għamel xejn ħażin, inkluż li lanqas għadda xi ħlas lill-politikanti.